Balikat banang mi kisngi jur ke jimpet sing. Kini ki parti hakne ka ri kasi ke ije ke chungi. Namar ni yoi lingba ki social media. Kini ki arngut ki MLA chung ka parti kongres. Kin sami no naka pan lej ki ban penyeso bat kani ka parti NPP. Hoi kendiat ngitip bakani ka parti NPP kani ka wei ka parti ka baki pajba kila ingya ya ki jing sensyar ka chungka hakini ki sansnem ki baladem bat hadu kani ka por ka bamentaru ki pajba kim kwa syu bakani ka sorkar NPP kan sensyar biang hoi balai pan bakini ki MLA ki chungi kidang lej ki ban bang ki ban penyeso bat kani ka parti NPP mar kendiat ngalak ban ong ba kini ki MLA ki sngu thu ba omdon jakashu yiki kadang bahaya yiki bikin rensit lupano kenang bikin yo ika kerdan minister dan kenang bikin yo ika ban le iki kam ki ba bahae na kabenta ke jingim ke jongki namar ladam ki kirung bat ke sorkar hoj nitip bikin sayo shibun kat ke ba maki ki kwa ya kapela ke jongki mar nitip ba kine kila ikban kelon nang dang no hakan dikatem kebanwan lada maki kin sa airing ya kane ke election kebansawan markila sngutu lupa baka bor chung upra ka klan pat ka rahem ha de ne kane ka daw ka bhai ki bikin rensit no knang bikin like ne ki ki jing du nong ha ka jing im ka jungki hoi ngitip bakin sabun ki MLA ki jungi kin sami namar kisngutu pakabor ke jongki kan omdon jakashu matingin sampai chua tang hakani ke MDC election ya kaban saja mar niu bah hakani ke MP kebrang syudem ki pajba ki lapan pau shisha ya kata ke jingsat ke jingpom kwa syu ke jongki ya kani ke parti NPP ki lapan pau da ka basyunyon iwe ikti ikban penpau ya kejing renti ki jongki ya keban penjob don burom ya kene ka parti PPP pat hakane ka por ka bamta kam don shibun ki kantin le tangki ne ki kantin ka bakandia kublai shibun